Khasi Hills Autonomous District Council dakawai kasur kala syemya karai ban hiar sa Delhi haki kindiat sengi ban wan ban let yakran bat katanat kampo yeng ka sarkar India halor ki mat jing terwa ban penkalai ka kernet ban riu lani ka 6 schedule jong kariti sensyar kari India. Hakajing alam Deputy Chief Executive Member uba PNCM lalu me kajing alang ki MDC hakanok pai singi jong ka khat pratare ku naitung arja arpusau hakajing don lang uba titas tarwal khain unong alam kaliang persya banya thir halor ki kattu katni ki mat ki badai ban weng na ki jing terwa pen kelai ka kernet ban riu. Habakran kilat patai kubor hadian kajing alang uba PNCM ulaong baka council kan yakran ban weng ya ka kentin village council bat ban tap ta ka kentin village dorbar. Kajing pendo ika kentian unrepresented tribe bat bandon lai pusan ngot ki MDC ki budget dau pat ba bat ar ngot ki MDC syusi. Ulaong baka seng tipra motha na Tripura kala let yakran bat menteri katanat kampo yeng u Amit Shah ban penstat ya kajing terwa penkala ya ka 6 schedule. Penting kena bahagane ka amendment kaktin village council kam di Bandung 6 Juni ka di Bandung Bait village dorba. Haji ini bat ka municipal council ru magari kitin municipal hangi kamda yahap than yang bare ka di Bandung dekat town committee ne get town dorba nang ta kumba julong yaki rangba snong dei bandit daki hima daki ilaka kat kum ki rules jung ka district council ndei bakal lek syaka state election commissions. Oh, jadi berkat election yaki member juga district council ru kan long baik kat kum ka election rules jogi ban conduct baik daka state election commissions. Akaji ngedei batki on represented tribe ru yang balakum du kumnu ngimdon kam ban mention yeno kan sulong baik kat tangut kinlong ki nominated member kabaka Syong hakajing start dongka komen baru gomno nton kam bana dubu yakin on represented tribe kita kilong viewpoint bat hoy akan jing dei bakan number of seat ru hoy nilai keren na kapor mentang idon Arpundai plus iway Arpundai elected iway nominated kadon ka jing keren ba why not 36 elected 2 nominated kanong 37 Don kajing ongru why not 36 elected 4 nominated. Dia kini ki ru ingin sanang ekran rengkat bat ke sorkar. Kenang ba kajing mut jongi kalong ba ka opinion jongi ki MDC. Kanya long lang kumju kumga opinion jongka komen. Kenang ba kan nombu jing artin ya ka home ministry bat kumju ru ya kiwi tanat rekam hangte Delhi bagi num confuse argi de bagi opinion ki jongi dia natak daw ni khot kerki kan jelan badi kan ga ju la se hagini kan dia si India kendu ya ki official juga home ministry la da yo kalat bad yo home minister jong ka union government ban pen snow ya kini ki jing snow jongi kumji MDC rengkat bat ka sorka hoy pitip ba hakajingi dei berka phone jongi hangni kamlong regular namangi mahap hak artikel arspa mapo kapadei na kabenta ki municipal bodies bat nam taki panchayat te bare hadu mentaru ngi dang yo pisa naka through ministry of panchayat naka daw golong ba ngimdon naka jongka provision na poka constitution Isunat bahagani Platon artikel 280. Dan mereka submit ini kendia bagi don kita village council. Yang balakum nu kan don baitan district council. Village dorbar, town committee, kenang bakan nong ta ya ka system itu. 35 elected, 2 nominated. Kanong 37. Ya kanil asa ngimtip na kalenga sokar ba thol yam syaka ministry concerns. Dan rena kalian jungi kabiu jungi bobon kalong 35 plus 2. Lu kan nombor ni kerja unrepresented tribe kerja berija. Kan sulong baik nominated. Kata. Oik nama kakam long organ nama gatip baga parliament very soon kan sedang.
te imat bangin ko li ka jingelang hang ne hogoti ne hang ne shlong kan sipor le se urgent ngila ban ya kandu ha po nong ba dali ban discuss kin kita kani kalau don pa haka recommended haka introduce bill amendment bill te ka article 280 ka babut kalong ba naka finance commission an IPSA ndai tang hakitu ki panchayat bodies henry haka district council ndai kumparang menta tingin don ka provision itu ke artikel aspaknya sangat mau schedule tribe itu kan di tribal tiongga ministry of tribal tapi ini begitu pada kam dorong spesifik untuk district council kaculong baik tanam tadi tribal tidak ada pikiran nak tribal teknik kita pun di tribal ki bomdon district council dulu tigi opisana katui tiap kaju ko ka pisah ada artikel 275 kam long spesifik ini kada inam taka state government Ministry of Tribal Affairs. Dan dari kan ni kecil rumah artikel itu kalau baik spesifik. By chance ada kumnu lihat ada ka Union Cabinet kan wanra apa parlimen ya kan ka amendment. Ya kata ngan nom 48 ong tidak ada kawan ra tu kelas tu kan khab yang san diutiliki konstitusi elected. Kabamut long kum kam maulai bahaya lihat kan yo baik kan sasim kelang kan sasim nang ni nang tai dia kan nong stoin giwe yakin sakha biasa review dan dia kata ngapa laban ong nama ka syong ya ka parlimen la kum ya haban rosh delhi ka tu kali us matrai if not wrong tomorrow ya laban final bit laban le delhi pan discuss ini atau ngikot kau meeting kerti mungkin malah saya laban proceed delhi तो दिक्कत लाने की मीटिंग जो MDC बोर्ड कई abuse juga MDC abuse ke jungi kata aja bala kumnu haji dia bagi village council nimrong ban yu kadi bandon bika village darbar hajaga ka municipal council kadi bandon bika town darbar na town committee election district council dia pelong dak state election commission kat kungi rules jongi rang basnong bat chairman jong ka town committee dia pelong dak district council rengkat ki hima kat kungi dustur kat kungi rukam kat kungi rules jongi kata kalau very clear but ya ka on representative tribe di Bandung baik kan long baik general kan ban company ban pau on representative tribe kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lon ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman henrai ba uni ukhau 45 dan jiga dai kumno yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo % kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki ta ka sharp plus f haki ba uni jingbam plus f pat ngila banyo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi ya ki scheme ICDS, MDM, PDS, kabha na kabenta upajba. Kasorkar mi kalamang kerpang, ha jingi trelang bat kidukan, na kaba kilapha da ukhau babhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw, patang da uni ujat khau babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. ba pikirannya ke jing shisha
Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.